زیاد و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи тиллиётии ахборро бо тозатарин хабару гузоришҳо манзури шумо менамоем аз телевизиони Тоҷикистон. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев суҳбати телефонӣ анҷом доданд. дар оғози суҳбат сарвари давлати мо бо таманниёти сиҳатмандии комил ва комёбиҳои навин дар фаъолияти давлатӣ президенти ҷумҳурии Узбекистонро ба муносибати рӯзи таваллудашон самимона табрик гуфтанд. дар ин замина қадамҳои устувори Узбекистони бародар дар роҳи рушду пешрафт ва таҳкими пайвастаи обрӯву эътибори байналмилалии он таъкид гардиданд. ҷонибҳо ҳамчунин ҷанбаҳои алоҳидаи рӯзмарраи муносибатҳои шарикии стратегӣ ва ҳампаймонии Тоҷикистону Узбекистонро баррасӣ карданд. пешвои миллат аз азми қатъии Тоҷикистон ҷиҳати тавсияи минбаъдаи муносибатҳои дуҷониба бо ҷумҳурии Узбекистон дар рӯҳияи анъанаҳои дӯстӣ ва ҳамсоягии нек ёдовар шуданд. сарварони Тоҷикистон ва Узбекистон ҷадвали вохӯриҳо ва тамосҳои дар пеш истодаро дар ҳошияи чорабиниҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ муҳокима намуданд. оид ба дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи дуҷониб низ табодули афкор сурат гирифт. барномаи ахборро идома медиҳем. дар шашмоҳаи якуми соли 2026 суръати рушди воқеии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 8.2%-ро ташкил додааст. бо мақсади дастгирии соҳибкорӣ ва беҳсозии фазои сармоягузорӣ давоми солҳои охир аз ҷониби ҳукумати кишвар бо роҳи пешниҳод намудани имтиёзҳои андозию гумрукӣ дар самти рушди истеҳсолоти дохилӣ як қатор тадбирҳо андешида шуданд. ҳикматулло назарзода гузориш медиҳад дар ин хусус. дар шашмоҳаи якуми соли 2026 дар Тоҷикистон суръати рушди воқеии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 8.2%-ро ташкил дода, ҳаҷми он ба 81.7 миллиард сомонӣ баробар шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 10.8 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. рушди иқтисоди миллӣ асосан аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти санъатӣ 14.1%, кишоварзӣ 7.2%, хизматрасонии пулакӣ 10.6%, маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ 18.4%, гардиши савдо 26.1%, боркашонӣ 14.7% ва мусофиркашонӣ 8% таъмин гардид. дар нимсоли якуми соли 2026 новобаста аз таъсири манфии паёмадҳои беруна ва дар доираи дастури супоришҳои асосидори сулҳу ваҳдати миллӣ дар натиҷаи андешидани тадбирҳои зарурӣ маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар сатҳи 8.2% таъмин гардид, ки ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар ин давра ба 81.7 миллиард сомонӣ баробар гардид. суръати рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ асосан аз ҳисоби соҳаи саноат, кишоварзӣ, гардиши савдо, хизматрасонӣ пулакӣ, ҳаҷми боркашонӣ, мусофиркашонӣ ва маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ таъмин гардидааст. барои татбиқи ҳадафи чорум миллӣ
саноати кунонӣ бо сурати мамлакат тадбирҳои мушаххас амалӣ гардиданд. Аз ҷумла барои зиёд намудани ҳаҷми истеҳсол, таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти рақобатпазири ватанӣ, ба истифода додани иқтидори нави истеҳсолӣ, истифодаи самараноки имкониятҳои истеҳсолию содиротӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ корҳои назаррас анҷом дода шуданд. Новобаста аз таъсир ва паёмадҳои манфии равандҳои ҷаҳонию минтақавӣ дар 6 моҳи соли 2026 рушди мусбати иқтисоди миллӣ таъмин гардид. дар доираи ҳадафи 4 миллии саноаткунони босуръат, бунёди корхонаҳои саноатӣ, истеҳсоли маҳсулоти саноатии ватанӣ як қатор корҳо ба анҷом расонида шудааст. бахусус дар нимсолаи якуми соли 2026 дар ҷумҳурӣ зиёда аз 191 корхонаҳои истеҳсолӣ ба истифода дода шуданд, ки дар онҳо 1160 ҷойи корӣ мавҷуданд. бо мақсади дастгирии соҳибкорӣ ва беҳсозии фазои сармоягузорӣ таи солҳои охир аз ҷониби ҳукумати кишвар бо роҳи пешниҳод намудани имтиёзҳои андозиву гумрукӣ дар самти рушди истеҳсолоти дохилӣ як қатор тадбирҳо андешида шуданд. ба кор андохтани иқтидорҳои бозистода ва пешгирӣ кардани раванди аз фаъолият бозмонии корхонаҳои саноатӣ, афзоиш додани истеҳсоли молу маҳсулоти рақобатноки ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигарондашуда, зиёд намудани шумораи корхонаву коргоҳҳои хурди истеҳсолӣ, таъмини фаъолияти муназзами корхонаҳои саноатӣ ва бо назардошти талаботи бозор ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти соҳа ба зиёд шудани нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ асос гузоштааст. силсилаи асарҳои тозанашри ноширони тоҷик дар озмуни 23-юми байналмилалии санъати китоби кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил, ки дар шаҳри Мински, Беларусия доир шуд, сазовори мақомҳои ифтихорӣ шуданд. гузориш дар ин хусус. рӯзи 23 июли соли равон дар шаҳри Мински, ҷумҳурии Беларус, озмуни 23-юми байналмилалии санъати китоби кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид. дар озмуни мазкур ҳайати Тоҷикистонро муовини вазири фарҳанг, шоири халқии Тоҷикистон Давлатсафар намояндагӣ ва тибқи муқаррароти низомномаи озмун беҳтарин намунаҳои соҳаи табу нашри мамлакатро аз рӯи номинатсияҳои пешбинишуда муаррифӣ намуд. дар он китоби шоҳномаи безаволи Абулқосим Фирдавсӣ, ки бо ибтикори пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2025 чоп ва ба ҳар як хонадони тоҷик ҳадия шуда буд, бо иттифоқи орои ҳакамон сазовори ҷоизаи олӣ, шоҳҷоизаи озмуни байналмилалии кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил санъати китоб гардид. В этот раз книги из Таджикистана это был некий такой уникальный штучный товар, который в то же время доступен оказался, как нам рассказали, абсолютно каждому жителю страны. Это действительно уникальная история, и двухтомное издание Шахнаме — это просто произведение искусства. И действительно то, что это было подарено каждому жителю, каждой семье, это фантастика. В этом году удостоены гран-при привезенный материал с Таджикистана. Это труды Фердауси, который в кожаном переплете в 2 томах, собранный материал. Это впечатлил всех членов жюри, и ни у кого вопрос не возник о присуждении ему гран-при, с чем мы поздравляем своих коллег с Таджикистана. ҳамчунин дар номинатсияи санъати ороиш китоби олами гулдузии тоҷик мақоми аввалро касб кард. дар номинатсияҳои муколамаи фарҳангҳо китоби Раҳмоналӣ Мирализода дар ҳавои Мавлоно, илм ва маориф, китоби физикаи олам фалсафаи ҳастии Фарҳод Раҳимӣ ва китоби кӯдакон ва наврасон маҷмӯаи китобҳои бачагона Сандуқи афсонаҳо соҳиби ҷойи дуюм гардиданд. китобҳои Давлатсафар Достони Душанбе дар номинатсияи Кишвари ман, Мулки меҳру Мулки шеру Мулки сеҳри Низом Қосим дар номинатсияи Иттиҳод ва намунаи адабиёти тоҷики Устод Садриддин Айнӣ дар номинатсияи Дар Иттиҳод чоп шудааст сазовори ҷойи сеюм шуданд. китоби Раҳбари дилҳои суруши оина бошад бо дипломи махсуси озмун қадрдонӣ карда шуд. маврид ба таъкид аст, ки дар озмуни мазкур аз 6 кишвари узви иттиҳоди давлатҳои мустақил бештар аз 70 китоб ворид гардид, ки беҳтарин намунаҳои китобҳои дар солҳои 2025-2026 чоп шуда мебошад. В этом конкурсе участвуют почти все страны СНГ. На последнем конкурсе были представлены разные книги про искусство, про культуру Таджикистана, а также книга, которая получила гран-при, книга Шахнаме. Самая почетная книга за последний год издан
в городе Душанбе. озмуни байналмилалии санъати китоб яке аз минбарҳои муҳим барои муаррифӣ ва шиносоӣ бо фаъолияти ноширони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил арзёбӣ гардида имрӯз онро дар сатҳи ҷаҳонӣ низ эътироф менамоянд. дар доираи озмун муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи намояндагони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил ки ба ҳайси ҳакамон ҷалб мегарданд дар ҳалли масоили мавҷудаи бозори китоби кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил корҳои назаррасро анҷом медиҳанд ва барои ноширони тоҷик ин самти ҳамкорӣ муфиду созгор ва манфиатбор мебошад. хотиррасон мешавем ки озмуни байналмилалии санъати китоб аз соли 2004 аз ҷониби шӯрои байнидавлатии иттиҳоди давлатҳои мустақил оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи матбуоти даврӣ, нашри китоб, савдои китоб, китоб паҳнкунӣ ва умури ноширӣ доир карда мешавад. маросими ҷоизасупории ғолибони озмуни байналмилалии санъати китоби иттиҳоди давлатҳои мустақил моҳи сентябри соли ҷорӣ дар арафаи истиқлолияти давлатии Тоҷикистон дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия баргузор мегардад. ёдовар мешавем ки соли 2024 шоҳкитоби Шайхурраис Абуалӣ ибни Сино қонуни тиб дар озмуни 21-уми байналмилалии санъати китоб барандаи шоҳҷоиза гардида буд. китоби қонуни тиби Абуалӣ ибни Сино дар як муҷаллади бузурги зебоию хуштар бо забони модарии муаллифи он забони нобу шевои тоҷикӣ тавассути сарредаксияи илмии энциклопедияи миллии тоҷик ба чоп расидааст. нашри наву мукаммали қонуни тиб бо тарҷумаи донишманди маъруфи тоҷик Шодравон Саид Нуриддин Шиҳобиддинов дар камоли зебоӣ аз арабӣ ба тоҷикӣ бо риояи низоми волои илмии замони муосир анҷом дода шудааст. соли 2018 озмуни 15-уми байналмилалии санъати китоб дар шаҳри Душанбе баргузор гардида дар он ду ҷилди аввали донишномаи фарҳанги мардуми тоҷик дар радифи китобҳои ҷумҳурии Беларус ва Федератсияи Русия сазовори ҷоиза гардида буд. дар шаҳри Хорух форуми байналмилалии сармоягузории Помир Инвест 2026 баргузор гардид ки ҳадафи асосии он муаррифии имкониятҳои сармоягузории вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, густариши ҳамкориҳои иқтисодӣ ва ҷалби сармоя барои татбиқи лоиҳаҳои афзалиянок мебошад. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. маркази маъмурии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорух имрӯз мизбони яке аз рӯйдодҳои муҳими сол форуми байналмилалии Помир Инвест 2026 мебошад. форуми байналмилалии Помир Инвест 2026 ҳамчун майдони муҳими муколамаи иқтисодӣ барои ҷалби сармояи хориҷӣ ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон арзёбӣ гардида ин самт ҳамчун ҳамкории муҳими сармоягузорӣ ва рушди иқтисодиву иҷтимоии ин минтақа арзёбӣ хоҳад гашт. форуми имсола бо иштироки роҳбарияти вилоят, намояндагони вазорату идораҳои ҷумҳуриявӣ, шарикони рушд, доираҳои соҳибкорӣ, сармоягузорони дохиливу хориҷӣ ва меҳмонон аз кишварҳои гуногун баргузор гардида ба як рӯйдоди муҳими иқтисодӣ ва сармоягузорӣ табдил ёфт. қабл аз оғози қисми расмии форум меҳмонон аз намоиши дастовардҳои саноатӣ ва истеҳсолии шаҳру нояҳои вилоят боздид намуданд. дар ин намоишгоҳ иқтидори истеҳсолии шаҳру нояҳо, маҳсулоти корхонаҳои саноатӣ, ҳунарҳои мардумӣ, маҳсулоти коркарди маҳаллӣ, сангҳои ороишӣ, нигинаҳо, тасбеҳ, муҳра ва дигар маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ ба мараз гузошта шуданд. My name is Irfan Ahmed. I am Pakistan's ambassador to Tajikistan. ман сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии исломии покистон дар ҷумҳурии тоҷикистон Ирфон Аҳмед ҳастам. форуми байналмилалии Помир Инвест 2026 нишон медиҳад ки вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон барои сармоягузорӣ имкониятҳои васеъ дорад. мо иқтидори бузурги минтақа махсусан дар соҳаи сайёҳӣ, энергетика, кишоварзӣ ва санъатро аз наздик дидем. тоҷикистон барои рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ шароити мусоид фароҳам овардааст. умедворам ки ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратии Тоҷикистону Покистон боз ҳам густариш меёбанд. дар ин намоишгоҳ гӯшаи дастовардҳои нояҳои вилоят, корхонаҳои саноатӣ таваҷҷӯҳи меҳмононро бештар ба худ ҷалб намуд. ба меҳмонон доир ба рушди саноат, коркарди ашёи хуми маҳаллӣ, имкониятҳои содиротӣ ва татбиқи лоиҳаҳои нав маълумоти муфассал пешниҳод карда шуд. меҳмонон ба сифати маҳсулоти пешниҳодшуда ва ҳунари истеҳсолкунандагони маҳаллӣ баҳои баланд дода барои густариши ҳамкориҳои иқтисодӣ ва сармоягузорӣ иброз намуданд. сипас дар толори асосӣ қисми расмии форум оғоз гардид. қайд гардид ки баргузории чунин ҳамоишҳо бо дастгирии сиёсати созандаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола барои муаррифии имкониятҳои сармоягузорӣ ва рушди иқтисодиёти вилоят баргузор мегардад. таъкид шуд ки имсол форум дар арафаи таҷлили 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида натиҷаҳои назарраси
корҳои созандагӣ дар вилоятро бозгӯ мекунад. дар идомаи ҳамоиш муовини кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ ба вилоят, муовини якуми вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба рушди босуръати саноат дар ин минтақа, муовини раиси вилояти хатлон, сафири фавқулода ва мухтории ҷумҳурии исломии Покистон, намояндаи тиҷоратии Федератсияи Россия дар Тоҷикистон, роҳбари лоиҳаи рушди бахши хусусӣ, муовини директори ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди SA Minerals дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва директори ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Саудат 2019 вобаста ба имкониятҳои васеъи соҳибкориву сармоягузорӣ, таъсиси корхонаҳои саноатӣ дар вилоят, доштани потенсиали хуби сайёҳиву коркарди ашёи хуми маҳаллӣ дар ин минтақа ибрози назар намуданд. ҳамчунин навори кӯтоҳи видеоӣ оид ба имкониятҳои сармоягузориву сайёҳӣ ба мараз гузошта шуд. дар анҷоми панели асосии форуми байналмилалии сармоягузории Помир Инвест 2026 маросими имзои 12 созишнома ва ёддоштҳои ҳамкорӣ баргузор гардид. амну суботи сартосарӣ ва фазои орому осоиштаи тоҷикистони соҳибистиқлол заминаи устувори рушду пешрафти кишвар ва татбиқи иқдомҳои бузурги созандагӣ гардида барои баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум имкониятҳои васеъ фароҳам овардааст. дар партави чунин сиёсати бунёдкорона имрӯз дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ, гулгаштҳо ва дигар маконҳои истироҳатӣ бунёду азнавсозӣ шуда барои таъмини фароғати арзанда ва зиндагии хушу осоиштаи сокинон шароити мусоиди замонавӣ муҳайё гардидааст. дар ин хусус исмоили соҳибназариён аз шаҳри Бохтар гузориш медиҳад. истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои мардуми кишвар неъмати бузург ва сарчашмаи асосии пешрафту ободонӣ мебошад. истиқлоли давлатӣ, ваҳдати миллӣ, татбиқи сиёсати бо барори роҳбарияти олӣ ва саҳмгузориву ташаббусҳои созандаи сокинон дар ҳама минтақаҳои мамлакат боиси рушду тараққиёти тамоми самту соҳаҳо гардидааст. ва ин ҳама пешравиҳо баробари муҳайё гардидани шароити арзандаи рӯзгори сокинон ҳамзамон Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун ҷумҳурии дорои имкониятҳои васеъи истеҳсолӣ ва сайёҳӣ ва дорои мардумони бохираду меҳмоннавоз муаррифӣ кардааст. маҳз бо шарофати истиқлоли давлатӣ, таҳкими ваҳдати миллӣ ва сулҳу суботи пойдор ки бо талошҳои пайваста ва сиёсати хиратмандонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъмин гардидааст, Тоҷикистони соҳибистиқлол имрӯз дар роҳи рушду созандагӣ қадамҳои устувор мегузорад. воқеан ҳам вақте ки сухан дар бораи истиқлолияти давлатӣ, рӯзи ваҳдати миллӣ ва сулҳу салоҳи сартосарӣ дар кишвари азизамон меравад, хоҳу нохоҳ ҳар як фарди ҷомеаро суоле ба миён мебояд ки ин ҳама тинҷиву оромӣ, пешрафту шукуфоӣ барои ин миллати маҳбуб чӣ гуна ба даст омадааст. ва воқеан ҳам ман ҳамчун як шаҳрванди ин ватан аз заҳматҳои шабонарӯзонаи фарзанди фарзонаи миллатамон мебинам, зеро мо тавонистем ки дар як муддати хеле кӯтоҳ ба он дастовардҳои азими иқтисодию иҷтимоӣ ва пешрафтҳои хубе ноил гардида бошем ки ҳатто аксарияти кишварҳо натавонистанд дар тӯли солҳои хеле зиёд ин гуна дастовардҳои азим ва ин гуна пешрафтҳоро дар худ дошта бошанд. имрӯзҳо дар фазои сулҳу оромӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ, татбиқи ҳадафҳои стратегии мамлакат, бунёди иншооти муҳими иҷтимоиву иқтисодӣ, рушди инфрасохтор ва беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии мардум бо маром идома дорад. ободии шаҳру деҳот, сохтмони муассисаҳои таълимиву тандурустӣ, роҳҳо, боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ ва дигар иншооти хизматрасонӣ самараи бевоситаи истиқлолу ваҳдати миллӣ мебошад. мо ба ҳар як гӯшаву канори ватани маҳбубамон сафар мекунем. воқеан ҳам дучанд ҳисси ватандӯстӣ моро боз ҳам фаро мегирад, зеро мо мушоҳида мекунем ки воқеан ҳам диру замон аз имрӯз фарқ мекунад. яъне ин чӣ маъно дорад? маънои онро дорад ки кишвари азизи мо ҳар як гӯшаву канораш ҳар як лаҳзаву ҳар як рӯзу ҳар як моҳ дигаргун мешавад. ва ин шаҳодат аз он аст ки воқеан ҳам пешвои муаззами миллатамон баҳри рушду шукуфоии ватани маҳбубамон шабонарӯз талош менамоянд ки кишварамон аз нигоҳи иқтисодиву иҷтимоӣ
яке аз кишварҳои рушдкардаи минтақа дар сатҳи ҷаҳонӣ табдил ёфта бошад. ҳамаи дастовардҳои беназири даврони истиқлоли давлатӣ бозгӯи онанд ки давлату ҳукумат масъалаи баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум ва муҳайё сохтани муҳити солиму созандаро аз самтҳои афзалиятноки сиёсати худ медонад. бешубҳа ҳифзу таҳкими истиқлоли давлатӣ, пойдории ваҳдати миллӣ ва сулҳу субот кафили рушди устувори Тоҷикистон мебошад. идомаи корҳои созандагиву бунёдкорӣ, ободии ватан ва беҳтар гардидани шароити зиндагии мардум маҳз дар заминаи ҳамин арзишҳои муқаддас амалӣ гардида Тоҷикистонро ба сӯи фардои боз ҳам ободу шукуфон раҳнамун месозад. давоми 2 моҳи охир дар ноҳияи Ҷаборрасулов наздики 100 километр роҳҳои маҳаллӣ мунфарш карда шуд. ҳоло дар ноҳия мунфарш намудани роҳҳои маҳаллӣ идома дошта, дар назар аст ки ин нишондиҳанда то охири мавсим ба зиёда аз 200 километр расонида мешавад. ин тадбири муҳим асосан бо саҳми аҳолӣ амалӣ мегардад. маълумоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. имрӯзҳо азми мардуми ноҳияи Ҷаббор Расулов ба он равона шудааст ки раванди ободонию созандагӣ боз ҳам тақвият ёбад ва ҷашни бузурги миллӣ 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастовардҳои назаррасу арзанда таҷлил гардад. бо ин мақсад дар ноҳия иқдомҳои созандагӣ амалӣ гардида дар баробари сохта ба истифода додани даҳҳо иншооти таъиноти истеҳсолию иҷтимоӣ, таъмиру навсозии роҳҳои мошингард низ дар меҳвари фаъолияти мақомоти маҳал қарор дорад. назар ба давраи гузашта соли ҷорӣ ин раванд дар 6 ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия тақвият ёфта, танҳо дар давоми 2 моҳи охир бо саҳмгузории мақомоти маҳал, соҳибкорон ва аҳолӣ қариб 100 километр роҳҳои маҳаллӣ пурра мунфарш карда шуд ва бо ин нишондиҳанда ноҳияи Ҷаббор Расулов дар миқёси вилояти Соғд мақоми аввалро соҳиб аст. инак ба муносибати 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳи кӯчаҳои ба номи Ёқубҷон Тошпулот ва ваҳдати деҳоти Деҳмой ки дар гузашта ҳолати ногувор дошт, пурра мунфарш карда шуд ва ин тадбири муҳим асосан бо саҳми соҳибкорони ҳимматбаланд ва аҳолии созанда амалӣ гардид. масофаи роҳ дар ин ду кӯча 4.5 километр буда, тавре сокинон иброз доштанд дар гузашта рафтуомад дар ин ҷодаҳо ба мушкил сурат мегирифт. иттиҳоду сарҷамъии мардум боис ба он гардид ки роҳ мунфарш ва мушкилот бартараф карда шавад. дар деҳоти Деҳмой соҳибкорон, аҳолӣ ва шахсони саховатпешаю хайрхоҳ иқдомҳои назаррасу шоистаро амалӣ менамоянд ки авҷи корҳои роҳсозӣ аз фаъолнокии ҷомеа шаҳодат медиҳад. давоми 1 моҳи охир дар ин деҳоти ноҳия наздики 23 километр роҳҳои маҳаллӣ мунфарш гардида, дар ин баробар бунёди даҳҳо иншооти таъиноти истеҳсолию иҷтимоӣ бо маром идома дорад. ин тадбири муҳим асосан аз ҷониби нафароне амалӣ карда мешавад ки қаблан нияти сафари ҳаҷ доштанд, аммо бо дарки он ки саҳмгузорӣ дар ободонии диёр савоби бештар дорад, даҳҳо нафар сокинони худогоҳу хиштаншинос ба хотири беҳдошти рӯзгори мардум корҳои созандагию бунёдкориро амалӣ менамоянд. сокинони деҳоти Деҳмой тасмим гирифтанд ки давоми соли равон дар маҷмӯъ бештар аз 40 километр роҳҳои маҳаллиро мунфарш намоянд. дар пайравӣ ба амалҳои созандаи ҳукумати кишвар дар ноҳияи Ҷаббор Расулов, аҳолии шаҳраки Меҳробод, деҳоти Сомониён, Ғулакандоз, Ҳаёти Нав ва Гулхона низ ба таъмиру аз навсозӣ ва чароғонкунии кӯчаю хиёбонҳо, бунёди хатҳои обрасон ва иҷрои дигар тадбирҳои муҳим ки дар беҳдошти вазъи зиндагии мардум нақши асосӣ хоҳад дошт, дар ободонии маҳал саҳми назаррасу арзанда мегузоранд. ноҳияи Мурғоб дар партави сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо шарофати 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. ҳоло дар ноҳия корҳои ободонию созандагӣ вусъат ёфта, дар самтҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, инфрасохтор, маориф, тандурустӣ ва дигар бахшҳо пешравиҳои назаррас ба даст омаданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар радифи дигар минтақаҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз баракати сиёсати созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ноҳияи Мурғоб низ симои хешро куллан тағйир дод. агар то даврони соҳибдавлатӣ аз марказ то рӯстоҳои дурдастарин танҳо биноҳои назарногир ва хаймаҳои мардуми таҳҷоӣ дучор омада мумкин буд, имрӯз симои деҳот куллан тағйир гашт. ҷамоати деҳоти Гожо Бердиваев дар роҳи самти
ағбаи қулма қарор дошта бо бунёди иншооти нави таъиноти иқтисодиву иҷтимоӣ ба таври шинохта нашаванда дигаршуда истодааст. дар ин ҷо касалхонаи минтақавӣ сехи дузандагӣ бунёд ёфта корҳои сохтмонӣ дар иншооти дигари аҳамияти иқтисодиву иҷтимоӣ идома доранд. лозим ба ёдоварист ки маркази ҷамоат соҳиби толори варзишӣ буда корҳои бунёдӣ дар майдончаи варзишӣ бо ҷалби соҳибкори маҳаллӣ идома дорад. сокинони ин ҷамоати деҳоти дурдаст аз он изҳори қаноатмандӣ менамоянд ки сатҳи зиндагии мардум дар даврони соҳибдавлатӣ баланд рафта бо мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудани иншооти дигар тарҳи ин минтақа боз ҳам назаррабо хоҳад гашт. ноҳияи мурғоб низ аз баракати 35 соли даврони истиқлолият ба дастовардҳои назаррас ноил гардид. танҳо дар ҷамоати деҳоти хоҷобердибайр ки дар он 363 хоҷагӣ бо 1617 нафар аҳолӣ сукумат дорад. корҳои зиёд ба анҷом расонида шуданд, аз ҷумла дар ҷамоат мактаби замонавӣ, толори варзишӣ, маркази саломатӣ, муассисаи томактабӣ бунёд ёфтанд. корҳои сохтмонӣ дар иншооти ҷашни бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлат идома ёфта. дар пешрои ин иди бузург бинои ҷамоат деҳоти хоҷобердибайр, боғи фарҳангию фароғатӣ, майдончаи варзишӣ ҳамчун тухфа ба истифода дода мешавад. қобили қайд ҳаст ки дар корҳои созандагӣ соҳибкорони маҳаллӣ низ саҳми арзанда мегузарад. мардуми ҷамоати хоҷобердибайр барои таваҷҷӯҳи хостаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати ноҳияи мурғоб изҳори сипос намуда барои рушди бемайлони ин гӯшаи Тоҷикистон нерӯи хешро равона менамояд. чунин раванди созандагӣ дар баробари ҷамоати деҳоти ба номи Гожобердибаев дар қаламрави ноҳияи мурғоб вусъати тоза пайдо намуда бо истифода аз муҳлати боқимонда бошандагони маҳаллӣ 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои арзанда истиқбол хоҳанд гирифт. дар ноҳияи айнӣ вобаста ба татбиқи стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 баргузор гардид. дар он масъалаҳои пешгирии коррупсия, таҳкими волоияти қонун ва баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. дар ноҳияи айнии чорабинии сиёсии маърифатӣ вобаста ба татбиқи стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 баргузор гардид. зимни чорабинӣ дар доираи татбиқи стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 гуфта шуд ки мубориза бо коррупсия танҳо вазифаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ нест, балки масъулияти тамоми ҷомеа мебошад. иштирокдорони ҳамоиш масъалаҳои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ростқавлӣ, масъулиятшиносӣ ва эҳтиром ба қонунро аз омилҳои асосии пешгирии коррупсия арзёбӣ намуданд. таъкид гардид ки ташаккули фарҳанги зидди коррупсионӣ ва ҳамкории зичи мақомоти давлатӣ бо ҷомеаи шаҳрвандӣ метавонанд барои коҳиш додани чунин қонуншиканиҳо заминаи мусоид фароҳам оваранд. дар фарҷоми чорабинӣ иштирокчиён омодагии худро барои саҳмгузорӣ дар татбиқи стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия иброз намуда изҳор доштанд ки танҳо бо риояи қатъии қонун, масъулиятшиносӣ, шаффофият бар зидди ҳама гуна зуҳуроти коррупсионӣ метавонанд ҷомеаи адолатпарвару ҳуқуқбунёдро таҳким бахшид ва рушди устувори кишварро таъмин намуд. кормандони агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияҳои Лахш ва Тоҷикобод рафти омодагӣ ба мавсими тирамоҳу зимистонро санҷида баҳри бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта нақшаҳои мукаммалро роҳандозӣ намуданд. гузориши ҳамкорони мо. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати таъмини мунтазами аҳолӣ ва ташкилоту корхонаҳо бо нерӯи барқ, сарфаю сариштакорӣ, пешгирии талафот ва дуздии нерӯи барқ, кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва минтақаи Раш гурӯҳҳои корӣ таъсис дода дар ташкилоту корхонаҳои ноҳияи Лахш ҷиҳати омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистон санҷиш гузарониданд. ҳамзамон дар рафти корҳои санҷиш ва фаҳмондадиҳӣ аз тарафи гурӯҳи корӣ дар ноҳияи Тоҷикобод якқатор камбудиҳо ҷиҳати омодагӣ ба давраи зимистон ва корҳои таъмиру барқарорсозии хатҳои барқ ва зеризгоҳҳои амалкунанда ошкор гардид.
ҳангоми гузарондани санҷиш дар шабакаҳои барқи ноҳияи тоҷикобод нақша чорабиниҳо оиди омодагӣ ба давраи тирамоҳ зимистонгузаронии солҳои 2026 ва 27 мавриди санҷиш қарор гирифта оиди пурра иҷро намудани нақша чорабиниҳо дастуру супоришҳои лозима дода шуд. бо назардошти он ки дар фасли зимистон ягон мушкиле эҷод нашавад, мутахассисони агентӣ ба ҳолати воқеаи хатҳои барқу зеризгоҳҳо ва дигар иншооти амалкунандаи соҳаро санҷида баҳри рафъи камбудиҳои ҷойдошта ба масъулини шабакаҳои барқи ноҳияҳои лағшу тоҷикобод супоришҳои мушаххас доданд. дар қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон дар самти истифодаи ғайриқонунӣ, талаб ва дуздии нерӯи барқ ҷавобгарӣ пешбинӣ ва ворид карда шудааст ки аз ин рӯ гурӯҳи корӣ мазмуну мундариҷаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии қабулгардидаро ба роҳбарони ташкилоти идораҳо фаҳмонида доданд, то дар оянда аз талафот ва дуздии нерӯи барқ пешгирӣ карда пардохти барқи истифодашуда пурра таъмин карда шавад, зеро ин омил метавонад ба пешрафти соҳа мусоидат намояд. дар ноҳияи шаҳри нав дар мавзӯи иқтисоди сабз ҳамчун омили рушди устувории иҷтимоӣ ҷаласаи шӯрои ҷамъиятӣ баргузор гардид. шаҳри бештар дар гузориши ҳамкорони мо. дар оғози ҷаласа аҳамияти татбиқи босамари сиёсати созандаву бунёдкоронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъкид гардид. зимни кори шӯро масъалаҳои муҳими рушди иҷтимоиву иқтисодии шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд, аз ҷумла ба истифодаи оқилонаву сарфакоронаи нерӯи барқ, пешгирии талафоти он, ҷорӣ намудани технологияҳои каммасраф ва истифодаи васеъи панелҳои офтобӣ ҳамчун яке аз роҳҳои таъмини сарфаи нерӯи барқ диққати махсус дода шуд. ҳамзамон масъалаи истифодаи самараноки ҳарваҷаб замини кишоварзӣ, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, баландбардоштани ҳосилнокӣ ва истифодаи дурусту мақсадноки имкониятҳои мавҷуда мавриди муҳокима қарор гирифт. таъкид шуд ки истифодаи оқилонаи замин яке аз омилҳои муҳими таъмини амнияти озуқаворӣ ва рушди устувори соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб меравад. дар идомаи ҷаласа масъалаи вусъат бахшидани корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон баррасӣ гардида, ба масъулин ҷиҳати суръат бахшидан ба сохтмон ва таъмири иншооти иҷтимоӣ, обод намудани кӯчаву маҳаллаҳо, шунидани дарахтони ороишиву мевадиҳанда ва беҳтар намудани симои шаҳру ноҳияҳо дастуру супоришҳои мушаххас дода шуд. ҳамчунин ба масъалаи тозаву озода нигоҳ доштани маҳалли зист, риояи қоидаҳои санитарӣ, баландбардоштани маърифати экологӣ ва ҷалби сокинон ба корҳои ҷамъиятӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид. иброз шуд ки таъмини муҳити тозаву озода ва обод яке аз вазифаҳои муҳими ҳар як мақомоти давлатӣ ва сокинон мебошад. дар фарҷоми ҷаласа иштирокчиён омодагии худро барои иҷрои босифати вазифаҳои гузошташуда изҳор намуда, таъкид карданд ки бо истифода аз тамоми имкониятҳои мавҷуда ҷиҳати татбиқи дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат, вусъати корҳои созандагиву ободонӣ ва беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ хоҳанд кард. таъмини бехатарии саноатӣ ва пешгирии ҳодисаҳои нохуш яке аз самтҳои муҳими фаъолияти хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ мебошад. бо ин мақсад дар кишвар давоми чандез семинар-машварати техникӣ оид ба риояи талаботи бехатарӣ ҳангоми гузаронидани корҳои омӯзишӣ, геологии қаъри замин баргузор гардида истодааст. ин тадбир дар шаҳри душанбе низ доир шуд. гузориш дар ин хусус. хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкории назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мақоми ваколатдорест ки татбиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқиро дар самти бехатарии саноатӣ, истифодаи оқилона ва ҳифзи қаъри замин, фаъолияти кӯҳии техникӣ, назорати иншооти борбардор, зарфҳои зери фишор, муомилоти маводи таркандаи таъиноти гражданӣ, омӯзиши геологияи қаъри замин ва соҳаи газ таъмин менамояд. раванди фаъолияти иншооти истеҳсолии хатарнок ва риояи талаботи бехатарӣ аз ҷониби нозирони асосӣ ва минтақавии хадамот мунтазам назорат карда мешавад. бо мақсади пешгирии ҳодисаҳои нохуш, коҳиш додани хавфи садамаҳо ва баландбардоштани сатҳи риояи қоидаҳои техникаи бехатарӣ дар иншооти истеҳсолии хатарнок, хадамот пайваста семинару машваратҳои техникӣ бо иштироки роҳбарону мутахассисони корхонаҳои зери назоратӣ баргузор менамояд. дар идомаи ин иқдом дар хадамот семинар-машварати техникӣ оид ба риояи талаботи бехатарӣ ҳангоми гузарондани корҳои омӯзиши геологияи қаъри замин баргузор гардид ки дар он намояндагони ин ниҳод, саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, инчунин роҳбарону мутахассисони корхонаҳои соҳавӣ иштирок намуданд.
дар ҷараёни семинар масъалаҳои риояи талаботи бехатарӣ ҳангоми корҳои геологӣ, таҳлили ҳодисаҳои нохуши дар 6 моҳаи аввали соли 2026 ба қайд гирифта шуда, татбиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳавӣ, қоидаҳои ба қайдгирии иншооти истеҳсолии хатарнок ва дигар масъалаҳои муҳими соҳавӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. طبق برنامه دولتی رشد ساحه گیولوژیا برای سالهای 2021 از روی 56 объект کارهای آموزشی گیولوژی پیش برده می شود. اینچنین کارخانه هایی که اجازتنامه مخصوص برای گذراندن کارهای آموزشی گیولوژی دارند از طرف حکومت و مقامات وکالتدار گرفته شده در این سمینار جلب کرده شده است. مقصد اساسی این سمینار یعنی تامین بی‌خطری کارها هنگام گذراندن کارهای آموزشی گیولوژی و درست بردن کارهای آموزشی گیولوژی می باشد. در فرجام چورابینی تاکید گردید که تأمین بخطری صنعتی و پیشگیری حادثه‌های ناخوش وظیفه مشترک مقامات نظارتی، راهبران کارخانه‌ها و هر یک کارمند ساحه بوده. رعایت قطعی طلبات قانونگذاری و سندهای معیاری تکنیکی برای حفظ حیات و سلامتی کارمندان، رشد استوار ساحه گیولوژیا و تطبیق هدف‌های استراتژی کشور اهمیت کلیدی دارد. با مقصد بلند برداشتن ملکه جنگی هیئت شخصی، مستحکم نمودن اقتدار مدافعی دولت، سایقل دادن سویه دانش خدمتچیان نظامی و به زمان امروزه مطابق گردانیدن فعالیت آنها از 20 تا 24 ایول سال روان در مشقگاه حربی چهاررق در آن مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی برگزار گردید. گزارش در این خصوص. مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی با قشون‌های گارنیزون سوخت که در دایره اجرای دستور و سپارش‌های سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان دایر به تحکیم مدافع دولت و حفظ با اعتماد مرز و بام کشور از جانب وزارت مدافعه مملکت تشکیل و گذرانیده شد، امروز مرحله‌های نهایی آن جنببست گردید. بهر نظارت و بهاگذاری به مهارت و ملکه اشتراکچیان مشق‌ها، اینچنین سنجش سطح آمادگی جنگی هیئت شخصی ساختارهای قدرتی و جزء تام وزارت مدافعه در گارنیزون سوخت، وزیر مدافعه جمهوری تاجیکستان، نماینده شورای امنیت جمهوری تاجیکستان، رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، شهر و ناحیه‌ها، مسئولین و نمایندگان ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق ولایت در مشقگاه چهاررق در آن قرار داشتند. لازم به یادآوری است که مشق‌های بریگادوی تاکتیکی با جزء تام‌های قوه‌های مسلح و ساختارهای قدرتی گارنیزون سوخت در دایره مجموعی مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی با تیرپرانی جنگی در این مشقگاه حربی از 20 تا 24 ایول راه اندازی گردید. رزمایش‌های نوبتی در 4 مرحله و از روی 15 ملکه تاکتیکی با نظرداشت تجربه نوی جنگی به نقشه گرفته شده در سطح بلند کسبی گذرانیده شد. موضوع و مطلب مشق‌ها را نابودسازی گروه‌های غیرقانونی مسلح در شرایط بلندکوه با استفاده وسیع دستگاه‌های پرواز کننده به سرنشین و واسطه‌های نوی مدافع ضد هوایی در بر می‌گرفت. ضمناً افسران و سربازان قسم واحدهای حربی وزارت مدافعه در گارنیزون سوخت و هیئت شخصی ساختارهای قدرتی از جمله کمیته دولتی امنیت ملی، گواردیا ملی، وزارت کارهای داخلی، قشون‌های سرحدی، کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدانی در این گارنیزون ضمن جریان مشق‌ها از نوع‌های گوناگون سلاح و مهمات حربی، ماشین‌های مخصوص جنگی، تانک و توپ، چرخبال‌های جنگی و دیگر واسطه‌های معاصر نظامی جلب گردیده با مشق‌های مشترک به طور وسیع استفاده نمودند. مرحله یکم مشق‌ها 9 عمل تاکتیکی را در بر گرفته، آن از عمل جزء تام سرحدی هنگام هجوم مسلحانه و کمک گروه‌های فوری به سرحدبانان آغاز گردید. در مرحله یکم مشق‌ها همزمان تحلیه زخم برداشتگان، اهالی آسایشته، برطرف‌سازی عاقبت‌های ساختار و خرابی‌ها با قوه و واسطه‌های دخلدار ساحه، اینچنین دنبالگیری و نابودسازی دشمن عقب نشین با استفاده از موتورسیکل‌ها و دیگر گروه‌های فوری به طور عملی نشان داده شدند. در مشقگاه مذکور نیز این عمل حیاتاً مهم را جزء تام‌های کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدانی و خدمات ضد ساختاری وزارت کارهای داخلی در زمینه ملکه
و مهارت بلند کسبی سربلندانه اجرا کردند. وابسته به مطلب و مرحله‌های برگزاری مشق‌های مشترک باید تاکید نمود که نابودسازی گروه‌های غیرقانونی سلاح به دست از جانب متخصصان قوه‌های حربی هوایی و مدافعه ضد هوایی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان با استفاده از چرخبال‌های جنگی و دستگاه‌های پروازکننده به سرنشین، ضربه آتش ارتلریا و بردن جنگ مدافعوی عمل‌های تاکتیکی بودند که در مرحله دوم مشق‌ها اجرا کرده شدند. هیئت شخصی قوه‌های حربی هوایی و مدافعه ضد هوایی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان که سرحدات زمینی و فضایی کشور را از همه گونه تهدید و خطرهای زمان معاصر امین نگاه می‌دارد، در مشق‌های امروزه نیز آمادگی همه‌جانبه داشتند. آنها طبق وظیفه‌های بر عهده داشته در این مرحله مشق‌ها بهر نابودسازی دشمن شرطی ضربه آویاسیونی روان نمودند. در مجموع اشتراکچیان مشق‌ها از همه ساختار و واحدهای اشتراکچی و قسم‌های حربی وزارت مدافعه در گردیزان سوخت تمامی وظیفه‌های جنگی در مشق‌های نوبتی بر عهده داشته‌شان را با مسئولیت و صداقت بلند وطنداری سربلندانه اجرا کردند. در جمع‌آمد تنتنوی که بخشیده به انجام با موفقانه مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی با قشون‌های گردیزان سوخت در میدان سفارایی مشق‌گاه چاروقدران دایر گردید، قید کرده شد که مستحکم نمودن اقتدار مدافعوی مملکت و بلند برداشتن سطح آماده‌باشی جنگی قوه‌های مسلح تحت توجه همیشگی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قرار داشته از روزهای اول تأسیسیابی ارتش ملی خدمتچیان حربی غمخواری و دستگیری سرور دولت را پیوسته احساس می‌نمایند. تاکید کرده شد که در نوبت اول ما خدمتچیان حربی و در عموم هر یک جوانمردی با آر و ناموس را وادار می‌سازد که زیرکی سیاسی و حس وطندوستی و وطنپرستی را از دست نداده بهر تامین امنیت وطن عزیزمان، پایداری صلح و ثبات، آرامی کشور و حفظ منفعت‌های ملی و دولتی تمام چاره‌های ضروری را عملی نماییم. در ادامه جمع‌آمد تنتنوی برای اجرای با موفقانه وظیفه‌های جنگی بلند برداشتن قابلیت مدافعوی و همیشه آماده بودن در اجرای وظیفه‌های پرمسئولیت خدمتی، اشتراکچیان مشق‌ها و دیگر مسئولین ساختارهای قدرتی با سپاسنامه و افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی قدردانی کرده شدند. با افتخار و شرف و سرفرازی جوانمردانه نظامیان وطن عزیزمان در این میدان رزمی با قدم‌های صفی گذشت نظامی انجام دادند. در واقع این قدم‌های افتخاربار آنها رمز استواری هر یک افسر و سرباز در راه خدمت صادقانه به خلق و وطن به حساب می‌رود. کشاورزان ناحیه دوستی ولایت ختلون با از خودکنی زمین‌های بکارخوابیده توجه مخصوص ظاهر می‌نمایند. سال روان از حساب زمین‌های تل و تپه‌ها مساحت 60 هکتار را به گردش کشاورزی وارد نمودند. ادامه این موضوع در گزارش همکاران ما. با اطلاع مسئولین ریاست کشاورزی ناحیه دوستی، همساله در ناحیه طبق نقشه میدان 50 هکتار زمین‌های بوئی رو بکارخوابیده از خود کرده می‌شوند. راهبر خوجگی دهقانی نوتأسیس زرزمین 12 هکتار میدان تل و تپه‌های بکارخوابیده جماعت شهرک خرمدیار ناحیه را توسط آبیاری از مسافت 2 کیلومتر راه به گردش درآورده کشت زراعت و سبزوات را طریق آبیاری قطرگی به راه مانده است. در این خوجگی ثمراناکی استفاده زمین، مجموعی تدبیرهای اگروتکنیکی و رویانیدن چند حاصل در یک مورد به اینوبت گرفته شده. در آن باغ و تاگزار اینوواسیونی بنیاد و در بین قطارهای آن سبزوات و پالزی‌ها کشت گردیده است. نتیجه ها نشان می‌دهند که از این گونه زمین‌های سالها بکار خوابیده گرفتن حاصل فراوان امکان پذیر میباشد. زیاده از 12 هکتار ما از زمین‌های خوابیده از آن جمله زمین‌های چراگاه با خوجگی نوتأسیس شده وارد کردیم. این زمین‌ها را با کشت گرداندیم. در این 12 هکتار 6 هکتارش پخته با اصول قطرگی و 2.5 هکتار دیگرش باغ. در این باغ‌ها انگور و بادام، زردآلو، شفتالو در بین قطارهای باغ ما پالزی‌ها کشت کردیم. حاصلناکی‌اش نغز است و ما می‌خواهیم که سال‌های آینده خوجگی‌ها رو زیاد نماییم. زراعت‌ها در اصول خوب هستند و طرز آبمانی‌اش قطرگی است. ما آب رو زیاده از 1 کیلومتر از سطح کانال به بالا
мекашонем. бо назардошти талаботи рушди устувор истифодаи самараноки замин бояд дар асоси дастовардҳои илмӣ амалӣ карда шавад. хоҷагидорон бо тавсияи мутахассисони соҳа барои бунёди тогзор ниҳолони босифати ангурро дастрас намуда шинониданд ки айни замон дар нашъунамои хуб қарор доранд. ангурбоғ бо тавсияи мутахассисони шаҳри ҳисор ва регар мо инро таъсис додем бо усули қатрагӣ аз он ҷумла ангури шоҳона, аватар ва кедмондаста ҳисорӣ шумо мебинед ки хуб аст. солҳои охир бо баландгардидани таҷрибаи деҳқонон таваҷҷӯҳ ба усулҳои муосири парвариши дилхоҳ маҳсулоти кишоварзӣ бештар гардидааст. ин хоҷагӣ низ бо дар назардошти истифодаи технологияи муосири обёрӣ фаъолияти худро ба роҳ монда мақсад доранд дар солҳои оянда рушди кишту парвариши инноватсионии боғу тогзор ва маҳсулоти гуногуни кишоварзиро васеъ ба роҳ монанд. зеро тавассути татбиқи технологияҳои муосири кишту парвариш, истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ва гузарондани саривақтии корҳои агротехникӣ метавон истеҳсоли маҳсулоти босифатро зиёд намуда амнияти озуқаворӣ ва рушди устувори иқтисодии кишварро таъмин намуд. шоҳзода Самандар Мусои Нурмуҳаммад, ноҳияи Дӯстӣ, Ахбор. кишоварзони ноҳияи Деваштич ба рушди соҳаи кишоварзӣ, афзоиши истеҳсоли картошка, ғалладонагиҳо ва дигар зироати кишоварзӣ тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намудаанд. андешидани тадбирҳои саривақтӣ ва татбиқи барномаҳои давлатӣ самараи нек ба бор оварда имрӯз нашъунамои зироати кишоварзӣ дар ноҳия дар сатҳи хуб қарор дорад. гузориш дар ин хусус. дар ноҳияи Деваштич рушди соҳаи кишоварзӣ ва афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба як анъанаи устувор табдил ёфтааст. деҳқонони деҳаи шоҳони ҷамоати деҳоти Исмоили Сомонӣ низ бо истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷуда ва ҳар қитъаи замин барои ба даст овардани ҳосили фаровон талош доранд. тибқи иттилоъ дар ҳудуди ҷамоат дар тамоми шаклҳои хоҷагидорӣ 2220 гектар майдони картошказор мавҷуд буда, кишти ин намуди зироати кишоварзӣ имсол низ нашъунамои хуб дорад. кишоварзон ният доранд ки аз ҳар гектар то 550 сентнер ҳосил ба даст оварда дар таъмини бозори истеъмолӣ ва таҳкими амнияти озуқавории мамлакат саҳми арзандаи худро гузоранд. хоҷагии деҳқони шоҳон ба миқдори 484 гектар замин дошта, аз он 117 гектар заминҳои обӣ мебошад ва боқимонда дигар заминҳо ҳамошон лаълӣ мебошанд. дар соли 2026 мувофиқи дурнамои нишондодии аз тарафи ҳукумати вилоят ва ноҳия мо бояд хоҷагӣ ба 180 гектар карша бояд кишт мекардем, лекин дурнамо баъзиёт иҷро карда шуда аз тарафи тамоми деҳқонони заҳматкаши ҳамин хоҷагӣ дастгирӣ пурра карда шуд. баракати замин дар деҳоти Исмоили Сомонӣ танҳо ба картошка маҳдуд намешавад. боғдорӣ низ дар ин минтақа рушд ёфта сол ба сол майдони боғҳои мевадиҳанда меафзояд. имрӯз дар ҳудуди ҷамоат наздик ба 130 гектар боғ мавҷуд буда, дар онҳо асосан дарахтони себу нок парвариш меёбанд. ҳосили шаҳдбори ин боғҳо бошад аллакай аз меҳнати самараноки боғпарварон дарак медиҳад. деҳқонон ҳатто замини зери дарахтонро низ бекор намегузоранд. дар байни қаторҳои боғҳо картошка, сабзӣ ва зироатҳои хӯроки чорво кишт карда мешавад. имрӯз майдонҳои ғалла низ ба марҳилаи пухта расидан наздик шуданд. ба таъкиди кишоварзон нисбат ба соли гузашта хӯшаҳои пурбори гандум аз ҳосили фаровон мужда медиҳанд. кишоварзон умед доранд ки аз ҳар гектар замини лалмӣ то 40 сентнер ва аз заминҳои обӣ то 65 сентнер ҳосил ба даст оранд. ва ин ҳама меҳнату заҳмат танҳо дар хирман ҷамъ намешавад. самараи он дар зиндагии мардум низ эҳсос мегардад. маҳз бо шарофати меҳнати содиқона, ҳосили фаровон ва истифодаи оқилонаи имкониятҳои мавҷуда, сокинони деҳаи шоҳон ба ободонии муҳити зист ва беҳтар намудани инфраструктураи маҳаллӣ низ рӯй оварданд. бо ташаббуси аҳолии заҳматпешаи деҳа ва соҳибкорони бурунмарзӣ беш аз 3 километр роҳҳои дохили деҳавӣ тибқи стандартҳои роҳсозӣ мунфаш гардиданд. сокинони деҳа ҳамеша якдиланд ва ниятҳои зиёде доранд. кӯдакистон, бунгоҳи тиббӣ, он чизе ки ба мо дар деҳот лозим аст, ҷавонон азм карданд ки ҳатман мекунем. барои кӣ мекунем? ин барои худамон аст. роҳ ки яке аз риштаҳои
пайвандгири дилҳост, пайвандгири дӯстист. имрӯзҳо ба пуррагӣ масъалаи роҳ дар ҳудуди деҳа ҳал карда шуд. ҳамин тавр дар деҳаи шоҳони деҳоти исмоили сомонӣ меҳнати содиқона ба замин танҳо ҳосили фаровон намедиҳад. ин ҷо ҳар қадами созандагӣ аз меҳнати мардум оғоз мегирад ва ҳар дастоварди имрӯз барои ободии бештари фардо замина мегузорад. фирдавс умарзода, орзу маъруфзода, ноҳияи деваштиҷ, ахбор. гармшавии ҳарорат, хокбориш ва дигар омилҳои таъсиррасон ба зиёд шудани касаливу ҳашароти зараррасон дар пахтазор мегардад. ҳангоми сари вақт пешгирӣ накардан онҳо дар масоҳати зиёд паҳн гашта ба ҳосили зироат зарари зиёд мерасонанд. бо назардошти ин кишоварзонро зарур аст ки мунтазам ҳолати пахтазорро аз назар гузаронида сари вақт бар зидди зараррасонҳо мубориза баранд. ҳикматулло назарзода гузориш медиҳад. طبق معلومات فوری ریاست رستنی‌پروری وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان امسال در جمهوری در مساحت 182,000 گکتار کشتی پخته گذرانده شده است. گرمشوی حرارت، خاکباریش و دیگر عامل‌های تاثیررسان برای رشد پخته به زیاد شدن کسلی و حشرات ضرررسان آورده می‌رساند. با تغییریابی اقلیم کسلی و ضرررسان‌های پخته البته زیاد می‌گردد. برای این توجه خواجگیداران و متخصصان ساحه باید بیشتر باشد. در این دوره در برابر کارکرد بر ضد ضرررسان و حشرات‌های اساسی پخته ما باید از نیمه دوم ماه ایول با سرچین کردن نهال‌های پخته دوره به دوره باید که ما آغاز کنیم. هنگام سرچین کردن نهال پخته عمل با گل و شانه بیشتر می‌شود و نقطه سبز وقتی که ما سرچین کردیم البته قسمتی پایانیده یعنی که با گل و شانه و کورک یعنی که افزایش این قسمت پخته زیاد می شود. نتیجه آموزش و تحلیل حالت فیتوسانیتاری کشتی پخته از طرف متخصصان مؤسسه دولتی حفظ رستنی ها و خیمیکانی کشاورزی وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان نشان داد که در منطقه های گوناگون جمهوری وابسته به اقلیم محل و نوع پخته نمودهای گوناگون ضرررسان و کسلی ها پیدا گشتند. تورتنکنه در هوای گرم و خشک تیز انکشاف می‌یابد. در موسم تا 18-24 نسل می‌دهد. این حشرات در زراعت زیاد از جمله به پخته ضرری کلان می‌رساند. در سال‌های اوج گرفتن انکشاف تورتنکنه در زمین‌های علاهیده تا 50% حاصل را در صورت نگذراندن کارکرد کیمیایی می‌تواند نابود کند. اساس پیدایش خاکباریش و حرارت بلند هوا است. هنگام پیداشوی خود همین ضرررسان‌ها ما می‌توانیم که از زهردارهای کیمیایی استفاده بریم. مثلا کرات، نورلده، تالستار، فیوری، دیتسیس، کنفیدور، موسپیلان، سومی آلفا و غیره ها باید که ما با اون مقداری معین شده که در خود هم توصیه نامه ها نوشته شده است ما باید که با مخابی همین ضرررسان ها استفاده بریم. در دوره نشونمای زراعت پخته به مقدار کفایتی موجود بودن فراوانی گرمی، روشنی، نمناکی و دیگر عامل‌ها برای انکشاف یابی شماره زیادی ضرررسان و کسلی‌ها شرایط مساعد پیدا می‌شود. اگر کارکرد کیمیایی یکی از اصول‌های اساسی مبارزه بر ضد ضرررسان‌های پخته محسوب یابد، اصول دیگر در این شب و روزها در پخته‌زاری با اصول مقرره کشت گردیده سرچین کردن نقطه افزایش پخته است. زیرا قسم زیادی حشرات ضرررسان در اینجا افزایش می‌یابد. عامل اساسی که برای سرچین کردن پخته ضرور است این در قسم نقطه سبزیش وقتی ما سرچین میکنیم اساساً همین حشرات ضرررسان‌هایی در پخته هست در همین نقطه سبزیش پخته تخم میگذارن و از همین نقطه افزایش مییابند و خواجگیداران رو ضرور است که هنگامی سرچین کردن نقطه سبزیش پخته باید که در ظرف‌های مخصوص گرفته در جای مخصوص باید که ما همین تگ خاک کنیم نیست که برای که در اکثریت همین ضرررسان‌ها در همین نقطه سبزیش تخم میگذارن وقتی ما سرچین کردیم همین نیست کردیم این یکی از عامل‌های با طور مکانیکی نیست کردن همین ضرررسان به حساب می‌رود. نتیجه آموزش و تحلیل متخصصان ساحه نشان داد که هنگام نگذراندن چاره‌های سریوقتی پیشگیری و فوری محافظتی بر ضد کسلی و ضرررسان‌ها آنها در مساحت زیاد پهن گشته به حاصل زراعت ضرر زیاد می‌رسانند. با نظرداشت این کشاورزان را ضرور است که منتظم حالت پخته‌زار را از نظر گذرانده سریوقت بر ضد ضرررسان‌ها مبارزه برند.
کتاب، معرفت و تربیه حسی و تندرستی محور محفل ادبی و فرهنگی بودند که به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در لاگر سالمگردانی و استراحتی نسیم کوهساران ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه برگزار گردید. چورابینی با مقصد رشد فرهنگی مطالعه و فراهم آوردن محیط معرفتی و فرهنگی برای کودکان و نوجوانان دایر شد. همکاران ما گزارش می‌دهند. با استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، مؤسسه دولتی کتابخانه دولتی بچگانه جمهوریوی به نام میرسعید میرشکر در لاگر سالمگردانی و استراحتی کودکان و نوجوانان ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه نسیم کوهساران محفل ادبی و فرهنگی برگزار نمود. باید ذکر کرد که اکثر استراحت کنندگان این لاگر را کودکان یتیم تشکیل میدهند. هدف برگزاری چهاربینی ترغیب کتاب و کتابخوانی، بلند برداشتن فرهنگ مطالعه، تحکیم حسی و تندرستی و فراهم آوردن محیط مساعد فرهنگی و معرفتی برای کودکان و نوجوانان بود. در دایره محفل نمایش کتاب‌های تازه نشر و آثار ادیبان تاجیک تشکیل گردیده اشتراکچیان با نمونه‌های گوناگون ادبیات بچگانه و بدیعی از نزدیک شناس شدند. در ادامه چهاربینی ادیبان اتفاق نویسندگان تاجیکستان با کودکان و نوجوانان ملاقات نموده درباره اهمیت کتاب و کتابخوانی، نقش مطالعه در رشد شخصیت و جایگاه ادبیات در تربیت نسل نو صحبت آزاد و صمیمی انجام دادند. قسمت فرهنگی محفل با قرائت شعرها در وصف وطن، مادر و استقلال دولتی از جانب استراحت کنندگان ادامه یافت. اشتراکچیان فعال و بهترین از جانب مؤسسه دولتی کتابخانه دولتی بچگانه جمهوریوی به نام میرسعید میرشکر با کتاب‌های تازه نشر قدردانی گردیدند. با چهاربینی هنرمندان نورسی مؤسسه دولتی فیلارمونی دولتی بچگانه تاجیکستان نیز حسن تازه بخشیده با اجرای سرودهای وطن دوستانه و محفل شکوه و شهامت خاص ضم نمودند. با مناسبت استقبال نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه میر سعید علی حمدانی کارهای سازندگی و بنیادکاری وسعت می‌یابند. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص. کارهای آبادانی و سازندگی، برگزاری تدبیرهای ورزشی و فرهنگی و دیگر چهاربینی‌های ادانه با مناسبت استقبال از جشن 35 سالگی استقلال دولتی در مرکز و جماعت‌های دهات دوردست ناحیه میر سعید علی حمدانی جریان دارد. این نوبت چنین چهاربینی‌های معرفتی عمومی در دهه بوزخانه جماعت دهات چوبک با جلب دایره وسیع ساکنان محلی و اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و کارمندان دیگر مؤسسه و تشکیلات‌ها برگزار شد. نخست در مرکز دهه با افتخار از آرامی و ثبات پایدار کشور در فضای ادانه راهپیمایی آسایشته ساکنان برگزار گردید. در ادامه با اشتراک گروه‌های دستوی نورسان و جوانان دهه مسابقه‌های گوناگون ورزشی دایر شد. اشتراک فعال نورسان در چنین مسابقه‌ها دلیل روشن رشد ساحه ورزش و جلب توجه بیشتر به این ساحه میباشد. تطبیق اقدام مذکور در دایره اجرای هدف‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و تشبثکاری‌های مسئولان بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه راه اندازی شده است. آماده‌سازی و پیشنهاد طعام‌های گوناگون ملی که یکی از بخش‌های اساسی چهاربینی را تشکیل می‌داد، بازگو کننده هنر و مهارت بلند بانوان میباشد. نمایش هنرهای مردمی از قبیل هنر پزندگی بانوان، نوع‌های گوناگون هنرهای دوزندگی و بافندگی و اجرای دیگر عنعنه‌های ملی با مقصد ارجگذاری بر رسوم دیرینه خلق تاجیک پیشنهاد گردید. ضمن سخنرانی وابسته به دستاوردهای زمان صاحب استقلالی و پیشرفت و رشد ساحه‌های مختلف در ناحیه میر سعید علی حمدانی با افتخار اندیشه‌رانی کرده شد. همزمان به خاطر افزایش نتیجه‌های بهتر از حساب ساکنان محلی، یک نفری همچون نماینده بخش کار با جوانان و ورزش و بخش کار با زنان و عائله انتخاب گردیده، جهت تأمین فعالیت باثبات، تطبیق هدف‌های سازنده و رشد حیاتی دهات برای دوره آینده وظیفه‌های مشخص به میان گذاشته شد. در قسمت فرهنگی چهاربینی از جانب هنرمندان ناحیه سرود و ترانه‌های وطن دوستانه تقدیم گردید. شادی و خرسندی ساکنان با ترانه‌خوانی هنرمندان همنوا شده، فضای چهاربینی کاملاً نمای ادانه را تجسم می‌نمود که نشان از صلح پایدار کشور و اتحادی مردم است. همچنین در زمینه اجرای هدف‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی با اشتراک مسئولان و نمایندگان مؤسسه کمک اولیه طبی و سانیتری ناحیه در دهه کاروان سلامتی تشکیل گردید. اقدام مذکور تشبث غمخوارانه نسبت به اهالی دوردست بوده، از جانب طبیبان به ساکنان خدمت‌رسانی طبی رایگان پیشنهاد شد. متخصصان با استفاده از دستگاه و تجهیزات‌های معاصر طبی از روی بیماری‌های گوناگون تشخیص گذرانیده، بهر حفظ سالمی اهالی به شهروندان دستور و توصیه‌ها دادند.
با آمدن فصل گرما طلبات اهالی به آب و نوشاکی‌های تشنه‌شکن به طور نظررس افزایش می‌یابد. متخصصان آگاه می‌کنند که نوشیدن آبی در ظرف‌های پلاستیکی و زیر نور مستقیم آفتاب مانده می‌تواند به سلامتی انسان ضرری جدی رساند. لاله بحریدین موضوع را شرح می‌دهد. ظرف‌های پلاستیکی آب در مغازه‌ها، بازارها و حتی داخل واسطه‌های نقلیات در گرمای تابستان این منظره به یک چیز عادی تبدیل یافته است. اما تحقیقات آخرین عالمان نشان می‌دهد که محض همین آب‌های زیر نور آفتاب مانده منبع بیماری‌های خطرناک می‌گردند. ظرف‌های پلاستیکی که اکثر آب‌ها در آنها بسته‌بندی می‌شوند برای حرارت بلند پیش بینی نشده‌اند. به گفته طبیبان این ماده‌های زهرآلود به آسانی به سیستم اندوکرینی انسان وارد شده توازن هورمون‌ها را ویران می‌کنند. عامل دیگری خطر افزایش با سرعت باکتریاها در محیط گرم است که باعث زهرآلودشوی شدید معده و روده می‌گردد. در سمت معین کردن صفات و بی‌خطری آب‌های تشنه‌شکن یک قطار تشخیص‌ها را گذرانده می‌شود که اونها باید با طلبات‌های حجت‌های معیاری پیش از همه در سمت بی‌خطری باید مطابق باشند. طبق طلبات نمون رگلامنت بی‌خطری محصولات خوراکواری نوشاکی‌های تشنه‌شکن که امروز در جمهوری استحصال می‌گردند و بیرون از جمهوری به جمهوری ما وارد می‌گردد پیش از همه با طلبات رگلامنت بی‌خطری محصولات خوراکواری و طلبات‌های حجت‌های معیاری مطابق باشند. هنگامی که ظرف پلاستیکی در زیر نور مستقیم آفتاب یا در داخل ماشین پوشیده قطع می‌ماند، حرارت آن بلند می‌شود. در این لحظه روند خیمیایی آغاز گشته پلاستیک ماده زهرآلود از جمله بیسفنول آ و متال‌های وزنین را به درون آب خارج می‌کند. این مایع دیگر آب نیست بلکه یک ترکیب خیمیایی خطرناک است. طبق طلبات حجت‌های معیاری نوشاکی‌های تشنه‌شکن هنگامی برای به فروش برآوردن در نقطه‌های سودا باید در یک شرایط معتدل نگهداری شوند. هنگامی مثال همون رعایت نگشتن همون شرایط معتدلی برای نگهداری نوشاکی‌های تشنه‌شکن میتوانند صفت خود را گم کنند. بعضی حالت‌های میشوند که با مرکز تشخیص اگنتی تاجیکستان برای معاین کردن صفت و بی‌خطری نوشاکی‌های تشنه‌شکن مراجعت کرده می شود و نتیجه تشخیصات در بعضی حالت‌ها نشان می‌دهد که نمون نوشاکی‌های تشنه‌شکن از نمون حسابی که در شرایط نامعتدل نگاه داری شده است آنها از روی نشاندادهای صفت و طلبات‌های حجت‌های معیاری نامطابق میباشند و آنها غیر استانداردی دانسته میشوند. خصوصا شربت‌ها و آب‌های گازناک در زیر آفتاب زودتر ویران می‌شوند. توصیه داده می‌شود که شهروندان آب را تنها در جای‌های سایه و سلقی نگاه دارند. بهترش استفاده ظرف‌های شیشگی یا ترموس‌های مخصوص است. کارشناسان تاکید می‌کنند که هنگام خریدن آب از مغازه‌ها نیز باید به شرایط نگهداری آن اهمیت داد. آب‌هایی که در بیرون دکان‌ها و زیر آفتاب چیده شده‌اند نباید خریداری شوند. سلامتی از عادی‌ترین عادت‌های ما از جمله از آبی که ما می‌خواهیم تشنگی خود را با آن بشکنیم وابسته است. در صحیفه نوبتی همکاران ما شما را با رویدادهای خارج کشور آشنا می‌سازند. توجه نمایید. در قسم جنوب و غربی فرانسه بر اثر سوختارهای جنگلزورها بیش از 20,000 نفر به منطقه‌های بی‌خوف کوچانیده شدند. با اطلاع رویترز ساکنان محلی و سیاحانی که در مکان‌های استراحتی دپارتمنتی ژیروندا استراحت می‌کردند به لاگرهای موقتی کوچانیده شدند. طبق معلومات آخرین آتش قریب 3,500 گکتار جنگل را نابود کرده است. برای خاموش کردن سوختار حدود 500 نجات دهنده سفربر شدند، اما حرارت بلند و شمالی سخت کاری آنها را مشکل می‌گرداند. حکومتداران فرانسه در 5 دپارتمنت کشور سطح بلندترین خطر سوختار را اعلام کرده از اهالی دعوت نمودند که قاعده‌های بی‌خطری را قطعاً رعایت کنند. در ونزوئلا حجم ضرری رسیده بر اثر دو زلزله شدید به 19 میلیارد و 600 میلیون دلار رسید. این معلومات را بانک جهانی نشر کرد. گفته می شود که در این حادثه اساساً خانه‌های استقامتی خراب گشتند. با گفته نمایندگان سازمان ملل متحد، تازه کردن خرابه‌ها و ساختن اینفراستراکچور مستحکم‌تر می تواند مبلغ ضرر را باز به 50 میلیارد دلار دیگر افزایش دهد. یادآور می شویم که روز 24 ایون سال جاری در کشور دو زلزله خرابی‌آور رخ داد که اقتدار آنها از 7 بال زیاد بود.
дар натиҷаи офати табиӣ беш аз 5000 нафар ҳалок, 17000 нафар захмӣ ва 18000 каси дигар бехонаву дар монданд. коршиносон бар ин назаранд ки бесармоягузории иловагӣ масъалаи барқарорсозии иқтисодии венесуэла эҳтимолан ҳадди аққал то соли 2036 идома хоҳад ёфт. шумораи қурбониёни обхезиҳои шадид дар қисми шимолии Чили ба 13 нафар расида, 4 нафари дигар бедарак шуданд. Ба иттилои Reuters сабаби офати табиӣ боронҳои шадиди пай дар пай будааст. обхезиҳо 10 минтақаи кишварро фаро гирифта, вазъи аз ҳама вазнин дар минтақаҳои Кокимбо ва Атакама ба қайд гирифта шудааст. Дар ин минтақаҳо вазъи фавқулода ҷорӣ шудааст. Бар асари ин офати табиӣ тақрибан 25000 биноҳои истиқоматӣ осеб дида, беш аз 60000 нафар зиёда аз як ҳафта боз аз нерӯи барқ ва оби нӯшокӣ танқисӣ мекашанд. айни ҳол гурӯҳҳои наҷотбахш ва ихтиёриён ба сокинони осебдида маводи ғизоӣ, оби нӯшокӣ ва дигар кӯмакҳои башардӯстонаро мерасонанд. ҳамзамон корҳои бартарафсозӣ ва кӯчонидани аҳолӣ аз минтақаҳои зери хатар ба минтақаҳои бехавф идома дорад. дар фаронса гармии ғайримуқаррарии ҳаво ба мушкилоти ҷиддӣ табдил ёфтааст, махсусан барои табибон ки барои нигоҳубинии беморон чораҳои навро пеш мегиранд. барои беҳтар ва осон намудани вазъи онҳо дар беморхонаҳо таҷҳизотҳои нав ворид карда мешавад, аз қабили ҳуҷраҳои дорои оби сард ва шишаҳои иловагии инъикоскунандаи нури офтоб. ин барои зуд паст кардани ҳарорати баланди бадан кӯмак мекунад. барои ин ва дигар чораҳо мақомот дар маҷмӯъ 100 миллион евро ҷудо карданд, аммо табибон қайд мекунанд ки ҳатто ин кӯшишҳо дар ниҳоят шояд кофӣ набошанд. гармии рекордӣ ки аврупои ғарбиро аз моҳи июн то ин ҷониб фаро гирифтааст, ба системаи тандурустии фаронса бори ҷиддӣ гузошт. аз ҳама бештар пиронсолон аз гармӣ азият мекашанд, аммо дар байни беморон ҷавонони зиёданд. шумораи муроҷиатҳо ба ҳуҷраҳои ёрии таъҷилӣ зиёд шудааст. имсол моҳи июн гармтарин дар таърихи мушоҳидаҳо дар аврупои ғарбӣ ва дуввумин дар ҷаҳон гардид. обуҳавошиносон такрори гармии шадидро дар фасли мазкур истисно намекунанд. бинандагони гиромӣ, ин буд ҳама он хабару гузоришҳое ки то ин соат ба дасти мо расида ва онҳоро пешниҳоди шумо намудем. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем. саломату сарбаланд бошед.